अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सिरब इस्ने नाउसिंग अल्लाह की फजलनी करमनी अल्लाह की थौजालदगी अखोइना खोइबु ngasi fawwa tikta kaidana thambiri अखोइगी अमल मफुंग फाद्रि फawwa अल्लाह तबारक तआला ना अखोइबु tikta kaidana thambibu इसनु मसी अल्लाह की यामना चावरब एहसाननी कनागुंबा मियोय यमना अल्लाह की शुक्रिया अदा तौननबगी दमक्ता जमीन दलैरिबो पाल वपाल सिंगना कोलोम ओइरगा जमीन दलैरिबे सिंग सिंग असिना मुक ओइरगा अल्लाह के शुक्रिया ओइने ई बतारगसु कोलोम अमसुंग मुक्ति लोइखिनी तौबा तबु अल्लाह के शुक्रिया अदा दी तौबा लोइबनै हौरोई अल्लाह ना अखोइदा महाकी नियामत कयामरुम पिनबिरी अखोइना लैबदा नुंगाइननबगी दमक्ता अदुबु अखोइदी महाकी शुक्रिया अदा तौदे महाकी हुकुम इंदे अल्लाह ना अखोइबु फत्तबा लंबीदगी लपथोनबा महाकी इबादत कयामरुम थबिरी पिनबिरी मसीगी मनुंगदगी नमाज हाइरिबे इबादत असिसु अमनी नसीरब इस्नाउसिंग अल्लाह ना पलम खुदिंगमक जमीन थक्ता लोइना सिन्नबी अदुबु नमाज हाइरिबे इबादत असिदी अल्लाह तबारक तआला ना आसमान थक्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बु कौरगा सिन्नबी रखिबनी ngasi खोइना खोइना नमाज असिबु करिसु ओइदना खल्ली नमाज मतम यौरे खंगना खंगना नमाज बु थवोइदना सोंदे मसी अदुक्कि मतिक फत्तबा थबक अमनी नसीरब इस्नाउसिंग अल्लाह तबारक तआला ना अखोइना खोइगी थक्ता नमाज मतम मंगा फरज ओइना थाखरबनी तंगाई फदना पंगथोक्तबा याद्रबनी अदुबु ngasiगी मुसलमान कया कयादे अखोइदा फरज ओइदबगुम नमाज मतम यौरे खंगना खंगना नमाज सोंदे नमाज मतम मसिंग असिबु हौहल्ली दुनियागी पैसा लुपा खरा तनसिन्नबु होनबा मतमदा इमुंगी थबक इंखां खरा सुनबु होनबा मतमदा नमाज असिबु करिसु थौसादे मुसलमान अमगी दमक्तदे मुसलमान अमगी ओइनदे अल्लाह तबारक तआला की अहकाम सिंग असे इन बतंगाई फदबनी अदुबु अल्लाह तबारक तआला ना ngasi अखुना नमाज सुन होदब तारगदि हयेंग आदा अवाब चैथेंग क्या क्या फंगनी अल्लाह की मगै दगे अदाब क्या क्या पिरकनी हाइबगे अकीबा दो फाउदबगुम ngasi अखुना नुंगाइना तुमथोक्तन लैरि फजर मतम यौरे खंगना खंगना अखुना नमाज सुनदे ngasi येंगबियो निंगथम थागी मतमनी इंग्रबा मतम मसिदा मियोय क्या क्या मसित लंगनी मियोय अयामना मयुमदा तुमदुना लैथोएबा मसितना खली मसितना इहांग हंगनबा मसी करिनोबा नमाज सोन भाई बसे सुमना तंगे मरुबी खक्के मथक्ता फर्ज ओइब्रा नत्रगना पूरे उम्मते मुस्लिमा सिंगे मथक्ता नमाज फर्ज ओइब्रा मुसलमान खुदिमक की मथक्तनेबा नमाज फरसे अदुबु मस्जिद सिंग अदुबु हंगल्ली मस्जिदगे नुंगसिरबे सनाउ सिंग अखोइ लापना लैफम थोए अखोइ खुदिमक नमाज सोनबा ngamnaba होनफम थोए कनागुम्बा मियोय अमना नमाज बु खंगना खंगना थदोक्लबदि महा गुनाहगार ओइरबनी अखोइगी थक्ता अल्लाह तबारक तआला ना नमाज मतम मंगा फरज ओइना थबिरिबसे अल्लाह तबारक तआला की काननबगे दमक्ता नत्तेबा अखोइना खोइगी काननबगे दमक्तनी हदीस तलाई मदुदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिरमी मिफ्ताहुल जन्नति सला नमाज जन्नत की सजाइनी नमाज सोनबगी कानबा मयाममा कुरान अमसुंग हदीस की अयामा मफम क्या क्या दलाई अमसुंग थदोकबगी मांगजबगी मतांगदसु हदीस की मफम क्या क्या दलाई हदीस शरीफ तलाई मदुदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिरमी इन सलात इमादुद्दीन फमन अकामहा कामुद्दीन फमन हदम हदमुद्दीन मदुदे नमाज असे दीन की युंबी सिंगी मनुंगदगी मखोंग अमनी कनागुम्बना नमाज असे सोलबदि महागना दीन की युंबी असी बुतेक तकायदना थमलबनी अदुगा कनागुम्बा मियोय अमना नमाज सोंद्रबदि महागना दीन की युंबी असी बु मंगहन तखलबनी नुसिरब इस्नाउसिंग अखोइना खंगी मदुदि युंबी हाइबसे युम अमगे दमक्तदि तंगाई फदे हाइबसी परमान ओइना करिगुम्बा युम अमगे मखोंग अदो तेगलक्पा मतमदा युम अदो कुइना लैबा ngамoi मवंग असिगुमना अखोइना दीन की युंबी नमाज असिबु थदोक्लबदि अइगी दीन असिसु कुइना लैबा ngамoi मांग ताकनी अदुना मरम ओरगा नमाज असे सोंदबा यादे नमाज असे अदुगुमलबा इबादत अमनी मस्जिद अल्लाह तबारक तआला गा नुंगति निमित खुदिंगी वरी सानरिबनी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नमाज असे की मतांग दा वफम क्या क्या कानबा वफम क्या क्या थंबिरमलबनी अदुबु अखोइना खोइदे ताना ताना थौसादे बुजुर्ग अमन हबिरी अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन नमाज असे मुमिन सिंगी दमक्तदि मेराजनी
मसीदगे अखोइना खंगबा ngami madudi Allah amasung mahaki bandagi marakta namaz asina naknaba henhalle haibasi namaz ki mating magun yamna wangi Allah ge nabi karim sallallahu alaihi wasallam da namaz asigi kanaba thawab kaya kaya do Allah ge nabi dahbi rabani Allah ge nabi na namaz asiu section na solami akoina khoisu namaz ase section na sonma mathautai Allah ge nabi karim sallallahu alaihi wasallam na habirami namaz ase aigi mit ke ba mangalni masidage khoina khangba ngami madudi kana gumbana namaz sondrabadi mahakna kaidonungda afaba thabak tawdrabani haibasi kana gumba musalman amatana Allah ge nabi bu awaba piba pamoi adubu aikoina wakhal khandadabana maram waraga ngasidi Allah ge nabi gi mitki aingba mangal oiriba namaz asibu thadolaga aikoidi nungaina laithokli aikoidi sinbal da khakta huzur sallallahu alaihi wasallam bunungsi basari adubu huzur sallallahu alaihi wasallam na takbiram bani yam madudadi akoi lende kana gumba topa mioi amana huzur sallallahu alaihi wasallam gi matakta kari फत्तब वही हिरक तारगदी अखोय अदुकी मतिक सौनिंगनी करिगिनो हाय मतमदा हुजूर गी उम्मत ओइबना मरम ओरगा अदुबो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तकबीरम लेबे दिन अदुददी छतके हायबगी वखल अदुदी खंदे असेंग ममंगनी सौबम थोई अदुगुम लेबे मियोय अदुगी मथक्ता लमन खुमबम थोई अखोयगी नुक्सीबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गी मथक्ता करिगुम फम म हिरक तारगदी अदुबो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तकबीरम लेबा नियम नीति अदुगी मतुंगिना सो अखोय पुंसी लेन मथक्ताई Sirabesina nausing ngasigi musalman ayambana namaz sonbagi matam kai thokpa ngamde nupi singna chak thongba kon phengba phi subada namaz ki matam kai thokpa phobwa ngamde aduga nupa singna paisa tanba namaz ki matam kai thokpa ngamde adubu hayeng Allah tabaraka taala na adugum laba nupi sing adugi mamangda nupi kaya kaya puturakani haireba nupi sing ado mayumgi thabak ingkhang suba taragasu angang khom bithak pataragasu yumgi thaba ingkhang loina seba phil suba chak thongba khudimak tawraga namaz solamba nupi kaya kaya buthorakani hairiba miyoi sing adugi mamangda makhoi sing ado adukki matik ikai gani adugum laba nupa sing adu na hairiba aide tu wicha thangna bo honabada imung puna bo honabada namaz sonbagi matam phangdi haina adu walla na makhoi gi mamangda su nupa kaya kaya buthorakani yumgi thaba ingkhang suna matu masa thangna namaz solamba hairiba miyoi sing adugi mamangda adukki matik ikai boigani ngasigi musalman singdi fajarna tumbada dohorna thabak subada asarna hotelda magribna lambida esana tv yengbada mobile yengbada namaz sonbagi matam phauba kai thokko phangde ngasi aikoina khanthadriba se hayeng Allah tabaraka taala na hisab lawrokko matamda chenpham leiroi aikoigi ngasigi punsi marela se mingkhakki muslimni tabak tadi musalman amana tawgadaba tabak ado tawde pungkun Maria sida namaz sondabida amasung Allah bu ningsingdabida matam mare mada hohalli Allah ge rasul sallallahu alaihi wasallam na habirami musalman amasung ger komgi marakta khen halli basi namaz kaktanani makhoi su sai khoi su sai makhoi su tummi khoi su tummi makhoi su thabak soi khoi su soi makhoi su fi seli khoi su seli pumna maksab ma nai khenare ba hai babu namaz tani makhoi de namaz sonde khoi de namaz solli kari gumba khoi de namaz sondrabadi makhoi ga kari da khenari hai bado khoi khantabam thoi adubu ngasigi musalman singgi matakta awaba chaitheng kaya kaya laglibase aikoina mapugi hukum bu tha oidabadagini haibase khangna Allah tabaraka taala bu ningsingde namaz bu sonde fattaba gunage thabak singda luptuna lai ngasigi musalman singde jumagi musalman id ki musalman asibagi musalman Juma matam dakakta namaz sunba namaz matam mangagi parwalaite id jarak pa matam dakakta namaz sunba namaz matam mangagi parwalaite mi sirak pa matam dakakta namaz sunba mamang da sidring ay matam da din namaz singa do parwalaite hai de khudi ma se dagi no sira besan na sing lab na leiraga namaz matam manga se pabandi gi sata jamaat ka loina na songe hai be wakhala su khan ga da baneba jamaat ki namaz sunba sina matom da sunba namaz ta gi he na fayeba namaz kun mangagi sawab hanga dawri bane matom de son bane namaz am ke sawab hanga ne ba aduna yari ba makai koi masjid ta laga jamaat ka loina namaz sun pham thoi Allah tabarak taala namha ki Quran dai bere inna salata tanha anil fahsha'i wan munkar madudi ta sing namak namaz asina fatta ba thaba khuding makta ge thingi
Karigumba aikoina namaz asibu fazana pukning changna sollaba fattaba thabak khudingmaktagi Allah tabarak taala na kaithokpigani adubu aikoigi namaz asina ngasi fattaba thabak khudingmaktagi thingba ngamdribase aikoina namaz asibu pukning changna namaz asida changgadaba posaksing ado sizinaraga sondabna maram oiraganeba kanagumba mioi amana namaz asibu fazana sondrabadi ayeng Allah gi manakta namaz asina fattaba figum ollaga mamaida langsilakani aikoina fazana namaz sonba tarabadi namaz asina aikoi bukan birakani sirabe sinanausing namaz fazana sonana bagi damakta namaz ki faraz wajib sunnat mustahab asina chingba khangba mathautai airiba namaz ki faraiz wajibat sunnat mustahab sing asigi matangda mioi kya khangdaba su yoromgani masi khangdaba hotna famthoi kanagumba na khangdaba yaw taragadi haibiro aina ngamsaba mongdai haijage sirabe sinanausing ayang kayamat kinumitta ibadat singge manungdagi namaz na han hisab lawrakani aikoina fazana son haudrabadi ayang Allah tabarak taala gi mamangda aikoi mai thirugani Allah gi nabi karim sallallahu alaihi wasallam na hibirami likulli shay'in ilmu wa ilmu al-iman as-salah palam khuding makki khudam amam loina lai adabu iman gi khudam di namaz ni Allah tabarak taala na Quran da sahibiri aqimus salata wa la takunu min al-mushrikin madudina koi namaz solo amasung musyrik singge manungdagi oiganu sirabe sinanausing Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha na hai Allah ki nabi karim sallallahu alaihi wasallam da awaba ma hek tarak matamda namaz ta mai on sillaga dua tawbui amasung huzur sallallahu alaihi wasallam hibirami kanagumbana nakhoi gi nathakta awaba ma tarak matamda namaz ta mai on sillaga Allah dani jau asingwa mangni kanagumba amagi mathakta awaba tarak laba awat pa ma lairak laba Allah tabarak ta'ala na dua tawzaw namaz rakat ani sollaga ado ibataragadi Allah tabarak taala na nakhoi gi awat pa khuding magado pinabi ganeba masigi halat asineba sahabai kiram sing na sutoram liba sahabai kiram sing na thum walak pagi matam dasu amasung sapal mari talak ko matam dasu Allah tabarak taala da haijaram meba mioi basing da niram deba Allah na Quran da hibiri ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah iman buraglaba mioi sing nakhoi sabar amasung namaz ki mating dagi Allah dagi mating ni jau namaz ki sawab ase adu ki matik chawi masigi parmandi huzur sallallahu alaihi wasallam na hibirami kanagum bagi yum gi mamangda torela malai torela du danungti khudingi mangarak irujai adu oi bataragadi hairi ba mioi adu da amang ba pakkadra hain Allah ki nabi na sahabai karam sing dahang lammi mata madada pakumpi na rai ya Rasulullah amang ba matapakloy hayna sallallahu alaihi wasallam na makatar lammi namaz ki parman suasi magni anago mamiyo yaman anong tinumit khudingi namaz matam mga solabadi mahangonda guna amatalay roy guna gi thabak khuding magtagi kay thokbigani namaz sonba matamda pongning chang na sonba matawtay natawatar gadi karigumba amafo bakana ba fangloy maki namaz adudi mahangonda tolam liba dudi adaw ikini tawum sung hairiba namaz adugi sawab adudi fangoi aikoina wana namaz wallaga kuna namaz wallaga sawab fangda taragadi karisu kanuroi Allah tabarak ta'ala na Quran habiri qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un mai pakwa amasung afaba haibado sini adugum laba iman wala na mahaki namaz adubu section na ing natap na pangthok libado sirabe sinanausing namasasi adugum labay ibadat ni karigumba pasak amatada maflaite haibadi ana boy sanu thabak sin boy sanu mamitang boy sanu langphaichat boy sanu khuding makki mathakta namaz faraz ni karigumba uzar lairabadi mataw kharam na namaz pangthokani haibana chingba shariat na takbiri masi aikoina khangjil mathautai Allah tabarak taala na aikoina koi khuding makpu namaz matam manga ase pabandigi satta jamat ko loina na son bangam bagi pangal thona pinabi boy sanu tariba basu hairi bai hak basu Allah na amal tawbagi pangal thona pinabi boy sanu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.